Чувашинре республикаре вуннымыш хеллеги ялва езе мертреч. Онда шерімбір муниципалитетре твачыре яғыншын худшынче. Маладуға сыжын спортсменсем шиджи енебе омыртреч. Кунберге тепленрех сюжетра. Шемерле тарихинчи Надежда Концова роль менче вонбермеш шул. Трактор бавыл шкулда жүхнех шүреме вренне. Амардори хынықтарыва пурнышласы керек епле оставодитель жынчы мылмар. Техника бах жалалла гайза тиеве шаклатмалада, палартна ердырых каймалла. Он хышын таврынза тиеве хэнь вырнел артмалла. Надежда хынықтарыва анышлы бурнышларе, амардура онын шавынбегех елдербе жупса, кере пугане етса добышмалы бүлже. Хеллеге ялвы езене выл шулзерен худшынать, яланах малды вырынзене ежынать. Трактор ба пиде лайық чыгама, чищение трактор, организатор зем пиде матур хадерлене, трассы неде, комылзем пиде лайық евардарах я по заиртре, подырмах навеска чуть вурухларах ишлеть, кильди трактор бада наш тарзан. Эне сумалы аппарада кам хывыртрах ситсе каяла терес пуштарать. Васкана жүхне юнышмада булать, шаванба пуринде темле булмала. Конкурса худшынаганзем хадерзене мінле пуштарныне гура түрезем чи хывырт ішлегене палыр треш. Ундан спорда кымылаган шемгезем старда духреш. Ерге дырық чималдан ажазен хапхана медик шапса кертмелі бүлже. Візем эстафетына амыжызене баджеш. Візем кевендебе шыв витрезене етса, можырезем батне жупса житреш. Келгужи вара алла пурдадыца вуды шурже. Варнар тарихинчи тикинев де ялва езене шулзерен худшынашы. Шакнашкалыш пуш шемгезене туслаштарать теть можыр. Надежда ба Юрий икижеде спорт тыдымынже ишлеші. Чын біремі живыл, ашывамы же, ажизене хызене ажизене тестех помазан, ажизен пирен топланзалар ашы. Енженге ашывамы же, харбурға ажине тестех парзан, ажиземге ашамы же зембек матур булма. Үмітлене шетырыжашы дезе жұтлат бар. Ая бір шағында мінжінгенде, мінжіндезен шақ мероприятизем пирін шем ежін малалла адаланма, малалла шунатланма пулужат теппір. Хеллеги ялвы езенже шеже енлі программыра твачыре яғын спортсмен дубышыре. Кунда маладухнызем республика чисне Рашей шайынжы ымырдура хүделеш. Выл шеде суйықра Волгоград облачынже ерде. Чувашкен Глармвали, Алена Артемкина, Леонид Петров.